Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Karibu sana nande asensemo ya gatatu y'umurobere gabwetwani ya getembe ekirondo chenga aritukeriga nigotogochi kova nere Jacob Matara gose Jacob Matara na boigo si akwerukanga askari ni rafiki timanyanga eriteriga nere okweruka gose nigo abere ega kopakwa korende nigo turachikurigire naki obogimo boiga obogocho ngaki ogocho kwamanya ekirenga kyawo ase obogimo boiga nchera kyo muntu ogoika wanyarango obogimo boiga wawikiria ase nonya nayo gotebanga omonto onde bwenzi so onde bwenzi otenerete ogokora hobeire na echinga kichonsi kwa mwereneria mbia bona a life of purpose na boigo asia matukare bosio oburai gusukurigereria nga amatuka gocha na matuko yoburai nande oburai obuya iko mwancho murigere karibu sana nyara gusangana intwe na kubanyinga ase chinsemo cha Facebook rero nabo otatonyore korende nabo okonyora ogotonyora gwetera ase chinsemo chiri cha YouTube munagetembe TV na boigo chinsemo che gose enamba yesimi igere 0726447367 manyereteri aho chinsemo chiri ombwatete koro gose tupatete koro mambi yabono na boigo nyare gusanga ekerengereri ikiawo na boigo nambe yo kokorere gwetera ase chinsemo cha WhatsApp askari ni rafiki umunyanyimbo nave umusani boli Nketa dere gaki wakire umunyanyimbo nave umusani sinjo nje bweka the moment ngoro umuntu vegete uniform y'abanyanyimbo ekintu kitangani ko tuara ngelinga keep distance na ndio kende tu fasa konya nyegeri nchira geteiga wakire actually wakiro ba gusimwe mwensi asimotegerete samari tangoro Jacob Matara bacha bakambaka nga askari rafiki actually teri na bananchi bangete askari rafiki na kwanza mu pastor ngete WCD kurulone litiri Canada niyo watu bachigetu asumo chango ngagenda arinya chichi ari kanisa kanyoro WCD nane ngajenga chipiri akabiri kanisa yako kutayari nane ngagenda mu pastor kamatenga kweli haya no musikari musani askari rafiki kininchira kiye omuntu umunyanyimbo rabo musani kuchese raya wana karoro musani kare etwa kinetomete na masikana banta babesa ba boire sana na korota gotera 2013 ukoro kunga askari ni rafiki ko incident ari bagacha bakanduka askari rafiki tari ni rafiki wana into karenga koro ngarasho atoro kunga askari ni rafiki nzachina bantu bakete ngana kinara na rukretu irete lakini irete reach the bada erioka yes wana watu kuna cross testing jana nyarete na bana nche bangira bametra basikana banta babe so kurwa ngatebana ina kingo korambe part of the solution ngatebanga rosho kotera gukuru kwa askari ni rafiki egera ngutumike bune tool yo konisia basikari ba minto because kuru ngore yani minjini ndite kore gasingia bado konyo rumana nchi akora umuntu mubi so ngatebanga korosho kotera kwa askari ni rafiki number 1 wapi kucha sawa askari ba minto baba ya kucha sawa na nchi yes number 2 konyara gocha saba na inchi ba manyenga basigari tari abanta babe because karotori gari ase basigari karotori ntuka se kambi to gari konyora mo discuss amangane abana inchi wikere mwanya rumuntu to yakora makoso moko masomera moko matiyari mbo wakora so lakini bari sikumate mbari kumanya so that is na korata ko askari rafiki na ndaba abasikari by the way bamatuka tari na wali bakare yes rero mbobo irimo napokonyora ngeno kwate friends ntubate constitution ni bate kana basikari war kuwatu se no muntu mwete no muntu kito kuwata chipese uko watu kuira chera buse uko bekese na basikari baro banjira na bako beka lyoka yobusego lakini siku hizi ngende kinke wana kureka tibe nyitwa 2010 ichimba kera eba abasikari bakubatia machiko mangana liyo intimidate bantu ngo bwatube kuchya buliwe tayo nekiro tokurigere aye ni goro munyanyimbo obo buoka emirimo iri okora nje tini musikari weka nje musikari nde ndo materi ngokora ndi business byane
because nasitenga gundwa kera mukuru tukuru muchiyo mutaka njira teyo ranyara ko kurusho mutaka seino mura kwategemete umushahara buka umushahara wa serikali ande ere sira abantu banga batamiti kero likirega sibune tori kirego sino bosigari usinaga sigito likirega ro want to mention each province kikari cy'abantu batabana baramire most y'abantu abaturikire akonyora intura bataka kubuga abantu nza zino muntu bari bakora ubunchoreri akonyora umuntu akora ubunchoreri wanze chindo akora ubunchoreri matinya sate atenga ninsise ni gazi ya mawakao tata atenga ninsise ni musaro that is wakonyora abantu bakora ubunchoreri gazi ya mawakao bade bakora ubulimi muntu asibegete misigo zina alimanza imara kwa ndo ona charimo urusichi milioni yo ayo kanyata ayo no ganyite demand kwa bugulia kaloni kwa gacha kusense ino kwanza kuri umuzaro zini 12 weze 15 nandi chibe sikero chiko chino wati usina mukoli gazi ayikona okotega mete alibona ko lakini umushahara no mupe no umushahara turi mube lakini ite kironyo tume ko umushahara uko ga kora ibintu bindi izo tume ko umushahara buka ngara ukanyerere tayo kiretega unabona basigara bakonyora umuntu arenga tingo chaki biashara mara asiko transfer chaka yo kora biashara no ibe transfer watari ni biashara ibona kuwewe tubibwati ya so kuri kwa karori kire tume ko umushahara ugo gukora ibintu bindi skari bana abunoriga Boso kata mwe umushahara buko mna bona unanje ngo stige TV ngano chiba senga bona comfortable chiba sichi yago no yana somete igoro no yose kibeko no yo konyo na matunda we kama all kinds of fruits abakanyora ngo beke no muntu oruwa kana pade abakanyora chiba sichindi chikurukuru chiko ni chingia kuwicho tegemete chimochoka nande chichiko soka kurase chinse mochindo kanyora iko chire chinyingi nande chigo isana igo bade na bono kero ngata kwenda si to support abantu baka abantu nkabo mbamete for more than 10 years bono ndi ngwenda kana support kiraba mabaroro ngo support all kinds of kendi yonse yakora kana kiraba bakande school nande tutakubulinga nchiri kobora nchanya ukobora bona yes sina ke abantu bakongolo babulinga yakora yera kuru chibeze asengi njone getenge bodi swaringa ki njeminto njene someti ubuli mba kendi Jorone ana kwa kera ziti nganyora nga secondary teyo ina beto wana chikurisira umuntu chombe. Umuntu na kumurugira nyumba nero chitokongire school. Form 1 baka form 4. Wana kero kukuru asubuna agabu negetenga tebaiga. Omusaro na nyore yari tina soto busana getenga ngo chikwanda nganyora chiba sinyingo. Iri yari teka eka ngakanga. Umwana umuntu urangiri gunyaburu girls. Wana wabaje umushahara. Umushahara turi goisana. Gusere dimbugirite kalori na agora kamugonda asigete. Wana kurusia ero niga muino kwera guchia kwa ruzienda wakara guchia kwa ruzienda kuri wali kwanya yani kwanya kujisakiletiga that's when I think nganza wana wakore biashara ngachakira ko like mpesa kanyora nza chindi chiba sikaibu ngachake ibindi baka ngachakanyora biashara ibironge na biashara ko ngabone profit nane nganyora ngana bi master bia so that is why ngati umurigiri undigereti like a topic ya royal ngenga life of purpose ngako tena mo to so dependi enteke mo nande chaka gotara uchi direction yete uzi konyana direction yimbogo chia abo boncho kwa wandi direction ngao nando konyora ne baro yago sire na bakoncho kana wandi direction ngai yuranya sikonyora kerendonge yani minute chaka korona business bigo fail na bakoncho kana ndo chaka ibini nando ogote machinjira chios nando bigo fail na bakonyora ngaki yana tema ngo nande ibi ogocho konyora biwa temiro ya gatatu biko bana bibono bire direction indi ya kwabwata yes wakwaniri igoro oyo butaka kirokene noraga ne gosanga akego buna wakinete whatever kwari ko irigeria school fees inchirakie mchikaro na taba garon so mate class 8 so mate school group kyo makondo kutoka Kemera ward kitu masaba yes actually ngora shandi story na Facebook uri na makora bichanchira ngo chana beka na class inta watu koroto sometimes unaona hiyo kwa nyoranga naona yanga hii kanisa tu ati uniform ne rokobeka trouser suruali ye uniform igoroka makoriga ka t-shirt ke nga kwa beka so kana kwa class nga nyoranga besen chicho kongira form 1 na korre so tatu ante biru na yo kirayo abo ibori mbarengo imbaro bakabonega inche kwiri kusyo cross chi radio so ngake sabo ngachiri kanji seru butakubure akira wakore class 8 nana rengo moke sana okende kosi yokoros chiredi baka wana kanale buri ande tinga ganya kora akire go chuke myaka so baka ngo kanale buri ngenga kina akora tanga make decision yen ko ngwe kabire kindi umwana moke sometimes kuri nda bana bale 14 years mbali yeri ngumina uzuko mukani school na bagotigara na bagotiga but injina atepenga bakandi ya sengo nyoro mundangira secondary ande muna nyasaro mia getabu kia Matayo 7:7 yotenga tura
no igorerwe so ngara gotura ngiture tabaki mechi 4 nkorete gazi mechi ene murangu teregoka ngasikie ego mwana wimite 13 14 ukora nare kumate keroro mwana umiyari sabwari abantu barakonyara bakomahita umwana nyagetari muibi bawo gusigana kwenda njungwira si anti yani kuri muntu ehebona ngo ikorra kwa muburi nongire skuru gatebiye go kwe watabia ngaka muchi mutanga ngakuma kumulima tijaji ka December katebuya mugakanya no muchi yagande yanga titubi gasiote lakini ilitu bana tenga nchoko nga shilingi 500 chukura so mushahara one ichinde chikoreki bale konga bana tikiko 3000 ichinde 2500 shikire ime umwako mugima chikungira secondary riandu ukoma timu sabutu na bya shiringa tamanga genda tagwa kaneti ngari tanga kaneti ngari kariru banga mutabiso nirawo chabano ngonjokere ngari kariru babunga mutabi nchi tungwibere twasikombwati na achire kandi muchi ukabere bari kuri chombe kandi muchi gatubuko libuko ndabona umwana nyombo umusigari prison yaria kisiga prisons paka bona yana enda prison yaria nachokara attachment yane no mwana fusi ndikizo university nganyara basigari ba maite ba oyo makanginyuru mungene ku request kanginyura kuri ngakiyo yes so ngachikwanda muchukane bakangachonyera umuchuka tano nachikonyera umuntu aganja kungire school asaba iga kware kokorere emirimo gwika abantu bane ondete yorenge gutwara rigenda riringa no mwana omoketi gakoire school nonya komokorere emirimo obe nonye day scholar actually bono even that was not the agreement but bono gwikira umetenza chino konyera umuntu timete usana chinga kicho kwachi besora no moketoro che mwana timete kiaro kwa peni kwa kukaranjira bona what agreement irigo chinga kokorere gasimbi day scholar but rende ngatabanga izugudi neterete binde binya sanza chindo bangetenga ki etera rejection ichemi chiene okay nale ko bastro egere you know mate there is no testimony that what test to konyara go tabanga nyasara ngorere gento tara otera tere test so nyasara ga bangetenga tere binde byonzi biche ko be testimony mutwe so muchi yo gata nonse konyara umuntu ngirite skurugo to metenere myaka ya nyumba nko murugero gokuma na muspiri chianga na koraki nero in return ko ngane school fees ali bukamba ali ngo mudio agacha ko bukamba agacha Nairobi ngacha ko reform for Nairobi ya igona bugwata alitenere agacha ko for wachi to korera kurugana ko immediately kandi tingo tegeti nyombaga onte ke togende obe conductor asijigari chiana chirikeroka wana nera tata geti obe aido na nini gatete bwenyo ande tu kwa gotire ande tu kwa chitu bwana kwa vero gwetenenera ande tu kwa chitu bwana ga bwana wikira 19 years yakora tu mfukinde 19 ande wana kuru bwana ga onte ke togende keroka obe conductor asijigari uri kichibese chiao manu matinga ko kasana kata wana onjena ko kandambe conductor ngakoba conductor wani miaka 5 nso gali mutumbi drive miaka ya the rest of my life jina ma thinking samba ngirto go chamutu aige kero gendete komenya nere ko gosoma how was the experience like ina kikwa ninge kunyara ko handle legacy na go balance asa masomo rina medena mbara njika tu medena tabu kama ari ngo dio wani ngakiyo wana to kubo kama ambi 6 na rosi cha yo kana mbikire tamusi yabo mugati matu kama na rizo magere blue bado sonte to swaka erobye kana bawe so tukura boboka njene na rosi cha na sogere na achiri ariko samskuru ku St George's na mnyoke school na ira na go challenge era teri go challenge aro challenge yane naragira na ira ni school yari just a walking distance kuroro kerna na kora keroro ago chabana maragoba yes ago chabana to magoro si budget ye weekend ma most weekends Monday nyeni kingora Tuesday nyeni kingora awantiro si budget yonde tere onyirigire riwe edit batebaga menta kanyamagatia agekaki ona go ndikira chibe weekend ma nachi manage beti chibe weekend ma ona nabake weekend nzibona mo yako tukumira nera maragoba mami ngo soka tarabuka maragona tukumira na ndio what issues nere there is no issue at all na ndine na kimotenga nyasaye gitabu kia Joel gotanga ngore ni limeka yawe yari tini chingi my friend nyoringo mwako mutanga ngora shilingi 500 mwako mugima ari waka nukiro muti 500 which comes to 6000 per year chibe chindi chonse bitinga na kwa rasinya sago chiro kure ni limeka yari tini chingi wana nyoro muntu ngire school muntu chirongo ndere turigo chandeka bikebirengerere bona buguma bwabere bija bona nanjire kwende school bona nanjire wakera ngamba yabiburi bana wataina mubasa wonza babese tindi waka none siringi yakora ngenjara yali ngembe amatebi mose wonza babese njabone school ngwa kane rugo abiburi bana baka understand bakakira iko bakatega mya chikonda chiabo for your information yes
inje nachiri kwagachira bibuli bane nyumba litobori litangana sito litobori yakorogana likomanga manga no nyisi kusaigo inje nachiri kwagachira bibuli bane nyumba ya matobori wawekire tiles na wana boko kanaro ngawe karansia so banka nyumba mintobori yeah. Embu ya kigima bono kwairanire ase ebiasara bya matatu wachira gora matatu keroka yeah. Inga kikwa binyarete birobyo matatu mbara negetega ngori timitinyeta toro dinaro tuneta jiri akangini rudu sase timu ya ba murabarengo mwetekara mutajiri ametara arengo mu disco nyaro biru mu disco bono igo bantu bari bakanyara bakora matatu bagukorega cyona bategete mana janja arengo lakini akora ngo bibimbu arengo ubukuru mo kuroga segeso so bukuru corruption ubibu arengo yes ono bibyo dinaro tubakata bo musyo yaro Nairobi achiko tuchunguza yes aripoti ya so bono moko igwana ya bono bakanganga busaigo ona rimbe kire gasi nje tempe uniform cha mchuki kabisa mbeta bakie badge ona chinde tayari ngotanganya sempe mno ya kwangire gasi bono arule nyumba nongo chokotembo kwe kongera you know kumbe nyasaka ari ko ngoposi nana ngende tati abo muntu ndigeretiga sinza chinde nabo konyorote to kore gento oko ge fight ge kore gasi because ni biasara ke to tarire to metepa piago ona bio darete inza jira konya atari setani ogurwani nyasa ugoposi ogukurwani kero kende kara bwato nyasa ogurwani ngabatu kigente kana nkeroro ngo bangirete najona kanyatanga ki kakyo bokonda kito bona nyorire iga ndiko bwatuka immediately ali na nganyore bintu biri different aba murori bagataba ngumruyo gacho gutuchunguza ate aripoti mdozi wana rinde gali maega murire basene ro wete steering yako minyoka chi stage weta keumbu ibirongo wetirimbuka gocha keumbu tariko gori bantu para ya emwena na ninki barago bachibese chibore atebe tokwera nyomba atebe ngumruni na murosiri tariko nyara kubanga abantu abo kureti gata basere chibese ande bana oba succeed tigo manager gateba ya isaitange indwe gasi kusayurwa akambutega gande karu so akaripoti mundusi mumuro yosinyirwe gasi bati mundusi asingana matena nyomba rangigenete akangira Nairobi ngachika wabona umuntu ase mjengo yanji kumutenena mjengo mjengo linganya kora like 8 months mundusi akarra big difference titu nyombe ya project na tenete na kamana kongira ni keroka ona this time mune manager y'abantu bali bambutete gasi ngachiko tenena ba murabali bono bonse ngabo mune manager yabo yeah so kurabona bumane bukanza kuchincha ngachiko rele singa kindo cyo manombi yana tikito conductor buri wana bere manager bono nane kiro koiranire gocha kobe manager nga yobunya nyimbo bosoherete gati nyimbo nombo after manager ndibo nyimbo wocha ndibonga na okora manager na chikenga buri mundu sheni kamate yumaite emu akumaita kwa biro modisi atacho kamba na badisi abamino bankonye because it ari mudisi agacha Nairobi tukacha Nairobi no bono akarona Nairobi akaenda Isiolo nanje bono gingo cha usi ikororo bona ri akante ya andi ndo kwara niki abantu ngo tabari ngatungo nabura ora tengenge ngo ratera lirube nganje gukwa ngari ubunya nyimbo kandi ndo kwara niki iko kogenda geti Nairobi ominyo kabana basasha bande nande tumaso kujuju make sure ngane ndo chigire dimje kya okere make sure wachire geti omana ngo minyoka geti bana basasha okore so ese buna bande aganti magana liyo kokoratera lirube tugocha kumanga ngoratera lirube ngitindi bwacho tugocha kokora mere aganti na bwa ganti nganje tumbati lirube eli ganti ninza kulitwara abaire na bange koreteki bwate aganti njori ngante kyo promise yanda geti omnya kabona basasha bande o make sure twasukuna chirugati ngate buku minyoka guka ya stadium ondikire because Nairobi ikolika kero muntu one mugetera bano ngando nde manager tukusikari bwatangasuga allowance ya 3 weeks ngosoka chana ngoro gari nyoka garoka ari kuchubwata matri sauce minyoka wakolezo ese wakange bacho onalia mauga nguboka saa 11 na minyoka igetiro kari kuba kiaya wana baite mungu ka Nairobi uchigokora recruitment y'abasigari asoma zoezi gonje tinkirete kiri dirito katanga minyoka asa bantu twari ko koirwa pa district bari ko abantu 15 muntu na ronga Nairobi West Nairobi West district I think isato wana badi gata abantu 45 wana kile district 15 asa 15 ya wana Nairobi West na badi number 6 barale nkaminyoka yani nka make sure ngara tangana kwanse lapo entangani tingo chikorosa bare bantu banya kongeto yomo era ini ya finishing mutu ali
oyo stekaraji kongete igana ari ngukora na inchigo so kurabona ari ndikire abo osikari yeah nekero bono tukurigereria aiga wasoire bono omusigari nandi yindi gasiri umanyite nga asinsi ya Kenya the moment yogoteba ngaye no musigari usaye no munyanyimbo ebichanere gochasa abantu abasigari nigo tukurige onye nabapara amangana yo kunya gusangereria maki amangana gokogenda andonse abasigari bare ukomanyanga ki abubaka onye bakubwatire bakwe bange gosengo kongondura asinchira yo mubuko ekero waso etaroro naki ai wachakete korora mangana yega inje usekerenga kia ngaki kiarenge kwari gosobo sigari otenenge kose ochako kuna magema y'abantu inje kana shoto sigari ende tangani mwakona rengena na tema to discourage agandebya otarako ganda ko gwate grade kyo so na no bwalimu nkamugani kamutebi asengi njondo eta sataka tinde gitiga singuchiko korana ndinchiko chaka koriye gasi ante tenswe gasi ngoso kana kwa kanyoro muzara ryoka so kana na so basikari na nyorete page ikurende yo no shuni kero basikana banta of course nchikaro ngoso na maita basikana bata bali but kuro ngora yani menjenga feelinga nimbate a choice yo a decision yo make na komeki choice ingia so ngata singi so ngomeki choice ingia that is why bono askari ni rafiki yetu tego cheremenga ngate to chaki initiative go chindu we chaminto chiri ese uniform omanya abananchi tari bantu abananchi nabo baligete abananchi omanya bose tari bantu babi so kuruga bwe no shuni njari ngoronga abasikana abantu babe batinsu ati ari ngota bande to kogenda nga usinganchi ko swai kora nganchi ko ligose ni yaki nganchi gotenenga umete nabo go soro kumete ngabona na soire nkonye family obwate kirenga keri njira mete no musaro ro monene na mete musaro no bocha iga emichano yansi yari ini kana kanyari bintu bireta wodi kanyari musaro iteriko chigo chaturiko manga kichera tari na chera ama jukumu gara mange namba kanyara nga ko we asiro mete ko buri ole loni okorere gentu gete kero wa bugire no akorere gentu no musaro bira no bomoke kurora bona expectation kurase community kurase nkurugerigo enka kuruka ana mona kero tabwate nanda abantu bago yes no bona uro chinjana bete predu na minto na wadi mwana minto karangi unyaburu bwana nyaroka ngazo so mwana ngataba regardless uri dasata regardless musara bona utigere omoke wango pambara kufa kupana ko mwana yakore school na nyasa na rubuna rumia rengi gorto bongo nganza bateba ngabona onko koro busani nawo ni music CD ngakienji arengo myaka kiyo ukwanira 2012 it's like 14 years ago 13 years 2012 nkora to kotera gore kurunga akuna sila ngachaka ko handa ngotara chichiro nachikoni musikioria egera nari siebe skuroro nachiwa kana kana rosana kana nimbo kuri kuruganga kana school fees na ira ni kuchio so kwetiro kona koni musikiori nachaka tinandi nganyora bakabese kanya goswa kare ngachaka business nyasa bana ro miana daga tabango muru na bwate karangire ryo kwanya sobo gansi ni ibintu bya yaho kora bikoreki bimukegoro yes yo bona biashara sokora ne bya kahaya nariko ngagore gari bamura baitumbara abantu bamitumbara kwanya rwa America bagocha Kenya gachaka ne gari yemo kanye tangasa nariye musani nachibeka cyaba isoto natangasa ona bari bagocha na prioritize yana kwanza naranyi umteja kero bari babere na bagora to musani namwa musani yonge commission so ngachaki business ibinya saka biseni na bya actually byangwanya side yebo na asense mo oyo ogotera obugimo bwiga okoriginga obugimo botware ngenjo ekero kwarigeretia matera nchiraki usinki kiagere to karanga onye no gotera tikantera matera yege Kristo matera yege Kristo na tera tasinjo igonge genete asinya sai because abantu bange anana matera yege Kristo kunya koranga tera obutajiri matera yege Kristo kwanza kuikora rero ngo mokarande nya sai gasi sinitorigete nya sai imwanchete tezo na chora to kora gospel kuroro kero kora nya sai gasi na changa gundwa to kora nya sai gasi no kebusa kero re gasi nya sai okora aina matera gutara hitia ikari so tigeta songa so gotera burungi gotera nya sai abantu bakebategera aba kona chinkora cyabo no tera ngore koreta gotanga mambia mbukibia otero kuna koreta mambia mbukibia wachiro ugonjo kirkwabira na kwa gotera bono gukariko kwandeteire amatunda mangi sana bayintamba ete bakamana kana na kukwagerera na abantu abangi bachakire ko reach out gogoikera karona bona karona nda matanga nyine tukanda matanga situ gari kimera everywhere ngo genda okanyoranga ne bachinza chiyarire pi
but every program yari kwani abantu kwani gukururunguri abaninji boko bakomaje guseria matanga batanga kito tera wikotera because ego chata no tino gotoro kubona gutakira korate hope ase family amana ase bantu bari bachire koreresia maybe umuntu wataboko kwanyoranga bakoranga is very important gotero gotera kubwana anything else so yasa na batinjira yo gukora ibintu byaye jera gotoro gotoro kumambia mbuki ya 2019 nama tena 2024 2025 ngochi kama nalibona go hit naliko guchaka gutumeka mu yeah so ina swata se gospel sinjo ngobwatinga sana ande musigete ande telezigendo ngyo kera njinji ndu gospel yes nekiro tukurigire bono ngaki obugima the meaning of life ase ore neki kware ko rubugima bole mbwa bwatingenjo kurubono ukurigire experiences watwarire kuri koru mwana amangana ali amakongu ama yesingenjo ibintu na bibe chingaki cyonse ngonyoro nga chingaki nchiro konyora ibintu kwarura obura bwake nkintu kikwanya rete wesomye kero kunya gukina koru musae wikira abuna ogocha bono gwikira matukaya iga ndi international meti butambe kobomo honest ni guru gigusi omwegeno kobo muntu ranyare kwegenwa ambe mo kabo muntu omwegeno bikanya sai mutwe asikiri gento okora kero muntu omwegeno nkobere wanga abantu kwegena naye na bane promotion yo kwegwa asikete na bego chabwango bana magana batu omwegeno mutajiri wana okora gasi ya nyumba ngwikari ngotika okora kibasi chi suit chaimi timeti kosare gutika kompima kusinga kyara okora Guzi naga sibiri arongiri gochi konyonchore mero risiko nabona abundi situna kero sibiri yanga konye sibiku rusiko otaraje kwanekera otaraje kwa konyonchora yaro risiko ye imekoma konyeti amachiga ya tirimbo kekerete twara ukwelinga so nte pressure konchora iga kumushukire mu buki bintombiri ikendongire imi basho ko boko iga kwanyara ne chibese kosina noti kosina ilia 200 kosi manoti ye 200 cyose na chire cyana cyanekera na chire na chibeke mensa iguru Diako cha marogo bagus asalinge onyora chibesi no chira makumbuli yanki chibesi ni chake amati chibesi ni muguko michalingi so ko itiro bwege no buli nango cha nara paka juzi na shano mdoso yo na inge mu Nairobi nganya ko mukora mne aje chatwanya ko seka kamone ari mu amone pare ko test aseka tewa ya uta ko irangora omete kero kinna boko nyoro mutao pimete kero kinna boko nyara tamanye na mo ndago pimanza chinde ko stamaiti lakini na tamanya lakini ngakwa effect ringa ngoro siebe zilikuwa nyara temense gora ngokero wanze batabara ki umroyo ndo kino mwegeno ari so kero mwegeno emerango ne mengo bwegeno bura kwigorere so nandi kintu kenna nasomire ngirina ikintu nya saba ngiteke kora kasoko mu bwawo mwanya bantu na kurwani bwire wikage koreke ahaso kurwana nkonya gutwara abantu bando konyoranga nonyese igi okonyora ngotingire sege totamanyiti ne ya echinjiri komacha ona muna mino konyora gosina bono nto basacha konyora gosaso kurwa aita chiangu simo muraba mino abantu konyora bagalirisa bakubuno bulimo urobe kantu kangani rakari kangani ngosikiri kurwa wocha no tigero umuntu ngeye ora gusikira ndo moment usekera baro chukirete bagotema kukuna ilinda okwana yes so abantu bakubuna karobe bagasinini bayiboira ama bwatamanyinga yamo isiko gani nki expect keroro so itsegichiro cyo nko bajiroro noni chibona chitenga genda nganza kutara matanga nganza kubeka tournament seitogalia kanyara ba murabo gete bakondwani sana but nana bustukana burabo singinjo ngoma itenga kiano li njemo ndo beka meto wate purpose yana so hima yasai nje ngokora kirige sinini ngonyara gukora one nabanya satetigo yasate gete ukari bintu binene biguchande ke bintu ngonyara gukora yasate tokora kintu kirige sinini ngonyara gukora nera mana ko swaime awonchore biru ta konyara gukora bikoreke gwatwarira abasani buno gukina koro musaye gwatwarira abasani abange chigurupu chinyinge asite yuko igetoka bate mutedinga abono kirikina abasani nubwate bagwakabuna bono chishere kwanyora abantu mbare bagotenga tokende gochate konyo wechanda mono ngwanya wiko twale birengere binga bunebi no matubo ngubukira umuntu akomeke decision yaye nimpata abasani abange bakonyomaru na ikaranshira bakana abasani abange batibo gumobo make sure nga osikumanya abantu ngo affect bari afidi company yabo batia sinje muntu yoranga affect because ine decision na mega tukuru ngo bwana ndi bana twakine tigo na my father ate tiktok tokoreke so edition na mega tie bakana sometimes ndina karanza na abasani banza ngo ngara so ngo maratro mugati na fanta club tore
Kama ada kiwa matine kukejeli. Kukejeli mwa gati na Fanta. Elindo igubobe goso chake gosoke. Ndinjengo sabe ndongere bakuruka gozina Alvara no stente tu bati biashara bia company ke. Ndingo sabe que tenere que tare etabati alcohol. Bate bango yo maretere Fanta no mugati. So ya wana ndinto bagonsekereri. But at the end of the day, njini metina ki toko igubobe. Tinte kubobe. Tinte ko infected ne gentu muntu ndamu etokora. Njinja ko ngwati. Ge kwambogere. Na bono cha korro bantu bakunya soronga oma cha ko kotabanga nanjiti gansiwe. No. Igo bane kuwati edition yo komeki. Kodira tanga gosinga gosine wai nimbo gosikino. Nturukurwani onde. Inkeringa ki. Edition ya komeki so gwago. You make ko take no alcohol. You regulate yourself or you think you can kunyura ale mutaroimi na kikunya ko manage yes that is it bono na sekero kiga obwate kusigwa sira sobonya nyimbo amangana yega yobukuru mina giyogotanga wepa isinge nchoko nyora kero kena boko nyoro ole biyo gotebanga tigankore gasi no mochoko lakini kwa nyora nonye chibese chikause ne cha mangana bribery mangana corruption okonyora biko gutukuri bakosore ngotanya sembe una sinju nyana gore kitengo ke gusikama ni interview gusinga sura nyore ngoko ngosuchu gusumba abana inchi na wati edition yo comek none ngaki ya covid 19 ingakine kwa kanyaranga basigara bakubata kusuno umuntu atabegetie maski kusenga bantu kwanza como drag wanza kwa 200 so like akyo umuntu tekara tabegetie maski ngakya utegeta kwebese ekora umuntu yo manyene oranyora na bese yo kubare maski unari itikondo tekora umurege taro anti beni wetu takana discuss magana azima ora si interview singenjo tindi spokesman yabasigari lakini ngendo ngete bateneke ekero wata kirere timamu wanyoro umuntu tekire kugore maski ya 20 bobu 20 10 bobu tabwati ayo mara kumatenga njenga 200 ngayo 5 irene ngai umuntu ngaya kuruchibeze edition yabona siko chiyachiraniga ngo muguno wata edition yo komeki chuisingia era tamasina family yao aso kumugwao usuru umuntu 200 yawe atari kugorera bane ndagera agenda gawo kasi nande yo kubwati kasi kiri cyo kubwati singenje kwamurire wono redi yawo lakini bese chinjiri ko chikokonya bese chinjiri ko konya nambeyemo ando umuntu bona kwenda gawo wataba chagonya ole gyachire echeke gozengaki bese bono nochonya ko rasti ko chikokonya kendi yonse so njo manyina as a person as an individual na magati editioning tango chokore bintu byane very clean nya sasi sinasibyana na kingora kabona yeah abantu watebera abantu bakimera ward ngakerkene nkonyoro linga kwa tebigunga soka tukwanere soka totereri how did people get to know you mbro sinjo taruko bana bono sikuri clip na sia tayi gora se pechane ya Facebook kine clip abantu bakonda ngaki omusigari oyo tutetumubwatisi lakini tukwamanya uko bwatisi kuno waki tutumwatisi magana siasa of course but njena na kubata rikonda iga na bikire chikiripi cyane nyingi sana mutandao na atari everywhere abona kimera yaito but imwe tikara konya gutara bandu mutabaringa muntu rurigo rorege ntego tanya ngene mbati gutaro jeri tari ngoko so bana injira bari gitikiro ari kike kiumuntu ra gutara iga so bona karongo ikase lenga last year December October November kero tito abana funzi bojo karama matemu ama sabari ngokoro so ni kira segete anyara abantu abayiburi no bari abakwaniri abule bamawanza ubana buganga kimu muroyo musikari intuno takana no kwana tuna teto korraga iga mutwa mugambito njira bade ina kitu katanya kusabanya sai arafa ndito nande holi mina bana funzi nande komanya umuntu abana no gutana kurumena batabana muroyo na teto kuhatisi so abana inchi abakara bawo kwana ngwe diribire wanijirira ya sai of course jedida declare bado nkintara declare we komanye platform aso kwandira into byago ubwo batanga this time and season of everything ngabone muke ngakora abantu babuce guso wacha samatanga abantu batuburu basiro cyo umwana mwabo kwa buri kwando kwana kama wacha batanga mahita mochi mu 27 mutu no murongore abantu abe bakorera abiri bacha korera ayo mwako muko cha batanga iki ngabona ntigete mochi mu mbatizi bona nahe kwarangiria abantu ababuja akaza bacha we komanye platform aso kwandira into byago na bone siko bangango chandi because ndakanga titiko chose tinada bako chandi no yonkirete nje ko manyene I know ngakinya sa ku speak nanje so karongo chandi tindiko na sama tanga bane nje cha karonga bono abana bantu bikiri bono kana ngo cha kire agenda yane no yitimwa tiente ikyo I believe in God I know ngakinya sa ku speak ko cha senkoro yana and I know
ngai gotakire gukwanira gento takire gukwana no ya wikira bonaiga nkai ukorera mirimo yao nje mirimo yana bonaiga of course na ngokora igonde Nairobi lakini kironde Nairobi batione ndatach tikisi bati station yana Nairobi bati ndatach tikisi na kikora ngona time nyingi yane yuko abantu baitange bakabande baburinga muronza ngabeto ende gas but I always do my job kirana kuri gas yana ama kwenda se community ara gusiroro nande yame go play a role ingia sana yeah kwa tore no kwate abasani mukine tena barabu kero kende babiri abasani no nyase chiskuru ko sase mirimo kero kurigereria obogima inki kerio konyara gwesomia nga abantu abaika abantu mbabwekaine kero monta masini aya gocha ke encherenga inki ntuke kwanyara korra kerekenene abasani mbara of course no whatever enema yawe ne yawe ntobwekaine nyasa gotaba sebukunga nimbate mero birimi yase asuri akintara ta mero biringa ni wekaine yonsi yekoro ko mero birimi ya akini mero biriyete wekaine so kiro monto tete kiro wera monto ndenda amwamu omonto nde kara nyasa mwire gento gete ate kiro mu wera ndamo masinginjo nyasa gamo bangite kivyake naboko beka abantu 10 akotera soprano asireini wati bonso batera but yo mana wa stand out kurasa abandi ogotera bweka na eri ugina mukiro matatera soprano abantu 10 lakini soprano yemeko kikubwa abandi bonspi na bo gimabore igo tutekiriko wera muntu jealous inga ninki kyagero yo gosomu muntu twakinete na gosomu sani tornere wa ambuire bo gimugo muri competition na muntu ugo kiro muntu gawate nema ya na nema shinchuwe kaini yeah mbia mono sana Jack nkorengi bono tukuragenda se mutima komoke erinde tukoirana tugendere gusangana mono turigererie ensemo yo gukwanira nga matukare bose gosekera tukurigire nga a future of leadership nga despite evinto gose nga gutarigereria mangana ali ekero gutikana ne bitu biri omuntu waitire gose bugima buri kwamenyira sa matuka magega amatukare bose nko bare bya crispy official agoteba Matara askari rafiki agotebanga watu wanakupenda sana tuko na wewe mpaka Engori na Brian Nyakundi nerendo chengo agoseka kigima kirako kwanira crispy na Ruth Mobisa timanyangankike alika kurinde message yao ya nyarire kubura akeigo Mary Inyaboke nere nigagoteba agote ndotenga Mary Inyaboke ujumbe yao yaikire nga muntu teyo okay ako kwanda mangana ya kamera Mary Inyaboke ujumbe yao yaikire aiga ase studio mbe mona sana mwancho murigereria kendera gusanga nekera tuko kugenda ase omoti mukomoke rinde tukoirana tunyare gukora Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba kikuya mandegere uzitosomya bamuraba kikuya mandegere Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa biga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia yechigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na buigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayogo chana Roman Jinko nabo igo web design babwate igani kabwate chikala buna boneli ya Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green. Obutambe gwe mabwate iga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byaseru twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni gotokurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni gotokurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale tokurusia somo chyo India na ayande ni gotokunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere tokubweni abantu abange na ande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyole obugwenia. Na batebi na mbasire kitoronigizi ego kanza mo chibu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajonyo kotate space pk ne kabisa live and direct onyo kotate ufa sisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi uruambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio ko kerie gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragire onyange jozibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akerotari kweba chi solar panels tarere imeyumu chibugembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646
385. aiga no numbers aba customer baito bonse asimole na baliganiri kere gento tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyorra kane tigaminyoke nyumba Numbers Electronics aiganto bwate keregento aserigori lyomubuko o. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Mwanjo murigere karibu sana sekingise kyo mwele usekiro twaseria sensemo yo mwele kigima nekiro torere askari rafiki korinde nganje gwikira boni gomete bade bicheri yechi uniform senkonyore bono nja kubegite uniform bado tingagire tinga ntunyare umete kware gocha kurali studio rero te bengo kware gusanga kubegite uniform tingagire tinga bado ngocha kore manale ngie mono lakini tari bangana kurende watabirenga aye asobugima bwao obugima mbura baraisi asensemo yao kero gukina bono iga yatokire nabura nyorenga enibiri obwate kero kende togote abanga yawe isanire lakini inchira kiaye watembire kwene kinga abana bali bagukina bunaye gose bagwetero bintu buna biri kwa etirite kero romoke kwanyale ko rambroko boko kwanza ni gotiri wisana lakini ndogere proof singinjo de moko nyakonyora unga mahitaji ara mangira no tete chinyinge yes kino ndogere wake ukumenga aki de moko nyora de no emenu emengu kuragiri de mama jikuma ko bucha so ni gotiri wisana asoko konya I always ngote nya sambia mo sinjo na nyato munda kamato koboko nje gona ra watira bango koboko imbato mwana na rusti the same street as Karansti. Tirigo chirobora. Mwisho we street ya sawa ngina wako na chinchu. Mwana na nyorotega inside uringe chokora butuko. Kanguri yangi okora gata wate gamo. In 2013 and timbo ate bebuli. Yana 2014 February. And timbo ate bebuli. Na lioro mogeri no nyina ya semirebo. Amure mukanyaranye kore nyina yetu 8. Idona na chiri transfer ya ne kisi. Na bikiro serikali yongwa ya bune bodyguard. Ona rawe ku bodyguard yali ona umukutana ruringe Gusi Stadium Rosmwanda chige twacha kotera tachiti muswati kwa Anastasia Mkabwaga acha but then Anastasia Mkabwa ni nyina stenga kwa kotera na baada ya around 2020 na dingora tena Anastasia kotera baada Anastasia Mkabwa karacho rotata kiatu kivue wana na recruit yeye njira aterro na aterra mego nchi na wate Jones na wate like 200 Rinatera na uniwa nongateba wanongo ganda ngore nyama choma utiri tinere yangi kama turege across the street gega ngata wango ganda ngore nyama choma so tiri yu yes enda girema kwa na nyumba mapato abera mayarero enjire moyo kura wakero mukogere pole ora amarto na waruchi dance chana na baira kabesa na wate irone nuge ya no ringo tambuki na chiri street iga kanyoro mu muroyu nga feel like I need to kuro mwisho something yali but then korende gante bino kono kubaini courage babere street so ngamugino ekero ko mwebesa kwa ngamugino nkagenda ngaso teri gari ngakurinda gira ngakora igana gutambuka ngende kuji police rogoro ani ngeranira I think nya saro ngandira na nandu bichari ani ngerana muna naacha tinika si mwana nganya nabantu ngoke mwana hati ni ali salingi tabwatigam haru muchafu kumbuli yanju chango kwana kikuruka ni guru Kevin ngamuni ngyo kore street kandi nje timbwa tibuli Kodi bune riruga mu gutumeka mwenzi because kanya narara yange abange babona bagote bati bafate kanya narara nge abana aba kanya narara bikira bakumupira nyora ngo bayira sabye twagamara barabu twakora mwe wana kanya narara abana bano bari street bado
so ngamutebia ineruka mwensi mugutumika ntigete manya sino lakini ngokora manya mina gantebi nabo ngukwira iba yange turu chibutu kwa round saa 3 kamatie mambi saa no chungire mino ngai ngakomrura so ngamuka ngairo mwana ngana mwana ngamugore ndagira kateba ngina bari bakoni I think bari ngwani bari ndagira saa butu karono nana kutoka street butu mo street manya bari koni chabati chinyende chaeri toke nini ngamatebi mubikire ndagirari kamwaga na chibesa kamubekera kamatie mambi sene to sukuru nchingonyoreka ando sesu ochikorara rero butuko o make sure mambi kwa buri muntu nsangabichire saine iguru saine ndarika moja nyoro tu yoga ngonyoro tu yoga na chire saine iguru aye konyoreka iga ngaenda mwana ngachikora nanjye ngachikorara mambi saine bune uchiweka saa 3 na 50 no ndari ndi tukumuganya for 10 minutes ngikongonyoro mwana nwati ni ngali ngabuguri mu rebi bikuru nsari covid tukaenda baka mwabo kanyaneke mwana nentakana tabwati bibuli ngakora ngakimwa mwa tina korete ngachanga ngamateba nayo kobera ke for a week okobera mino ke for 1 week yo kanjinte tole me onya kumanyanga amaene umwana yigana manyanga nanje ko ta mauji street na ine amatemera le komwa so mwana ulinga nyora for a week no ara abuso wa wate sokoro yayo mo gotupi mwana yunga nyora i weekend mwana nganyete so sungira korete namurite school mwana ngamurite school ngamube korro ngayuguriro bali mugambi ngabati procedure yo adapt mwana mwana yuna namurite school nakora form nitukwana mangana manga so mwana because njike kabere gato kamajueta na ni familia abase ngencho yike tabasongo bakaswimi bako support umwana we wani familia geke gafiri like umuro yonto muganiti wono singenja basongo bakorereki bajire lakini njike ntoki ngode yanzambe mwana ngiringa ki na muwate ngamure school kamusamba kari kira secondary basongo ribacha bakamba bakateka over I say thanks to God kare ndinga tuko na boneka abo mwana na ndengo support obete posted no morali kete buye station kete ntari kukwana ekabango mwana ekawate grade B lakini asomete academy mwana uri ni rwe basari uri ndu anything matuka ageta bakariria bana bakwanda chi secondary 2 years ago ngaja ande posti yanga for security nganyoro mwana ngino nsage sonso ngemuka ngati angenda bakamwaba ndo sinike mine nganyoneke mine mwana nwale nyumba ngachikomuchunguza nganyara mama waringe maid Nairobi akamubeka nikiambikirite boarding school yagera yale maid kinone gasiga chikaira so itrama tem wono wa uri basari uri chinisonjire chiko support abana apakama obori rwenchira yo basari mutumba bakatabo ni mu antosomete academy tokonyara wakira ntokonyara kumukonya naona watu mwana ngaliyo musani kete gatoro babire mwana ngomusomete bakabona ari Western School National School so like ngota banga none chimangana ichikasiga there is even a friend of mine awatiri nange Nairobi mjengo ngate banga sinjo muro yakuru ejirani yane tatali jirani rende mu very distance yake but ngate banga because muro yakuru asata kaunanje ongo mbata nako komorete Nairobi ngamuruzirisa ngamwira Nairobi kama yana wa Nairobi aya abantu bangena na aligera ni baruebi nirinda nyara ko bakona marita ho sometimes is not good convention umuntu taramo nande bono isuko tava ko bago tevanga wakorera umuntu gete ande bado bakabwa kwa magena bantu no bali bakanye to kwa negento bakiritse so bakoreke but what I need murigiri ndo cha amanya there is a way yasabu seni umuntu ekereru yeto korra abantu yaramaya that is it mangana ndechi bintu bantu bana okwana kuchikando kanda turonye konyategerera ichi buli mweso ngwade Nyasai bono kwabeire ase mirimo yao ase nare kwabeire kugutenenera abantu nonya nasore umete iko baadaye no murai na kyo konyara kwene kimuna kwanyare ko se amangana inclusivity kubeka kiro muntu aroro I feel like this is where we belong metendiro ro konyara okore mirimo lakini kwanyara ngemirimo ndige kwenda soro cherere gusogwanchereri nchiragete abantu mbare bago feel left out example kiyandi na bete manager y'abantu bari bangangite because wachire kwa irugo manager tene muntu uri the same person uri ro bako sereti era wate wono kwa vile boss yaya mundu somera wate yasa bagwete ngaki kurero to sikonga kira simi igo gwa kero mu muroye simi chino chon speech wetera so mu muroyo yare yanya stesa muri mwenzi ndene to bakumbuka kongeta atore kwa ndi kanta nabana aba matatu akamotenga emugwete simi cha so mwana uyu makonga kira gocha egale koroso kino mwana uyu goteba tarinyi inu gatemo ko maire tira magoso era manya na decide so kene geta sibuna abana beko barahisi sana ocha ku revenge ocha goteba na mburamo amnyobeti
wanongora na tore but I made a decision kataba into events pi yaringa so biyegera nchi wikira kai gase nekire acha kobe contact yangu na contact ande ikine sinzo na butetu na kinachira bune manager so ene gete ngataba ongo turite abantu bonsi biya ngira mana turite abantu bonsi biya ndari ko wanjiririo ndi bwenzi ndari gukora kindi yonzi mpaka omuntu biko yamwe tukwerusie gase gatatu ndi tunu mushyo no makama no gocha kobe manager yani uri go njanda kerusia rebeka yes so inclusivity kero libogari ya leadership ko iruya ko rabante gasi make sure you to do what is right regardless tubaso ko chaka ko rigende tengande tukora go chia sinjo yigente kega sinjo no yo minto na mno sikorigelia mostly yigende na kwenda about inclusivity yo nganya role squeezing ko kartura bachori sana which kura twakobuke nyumba yes umuntu nebangari mube twatubona yo minto betoko mwakera lakini umuntu kwa yoranga enkoro yaite bwati riye rubo kambo nyana ribe kugochi aye no ndiyo kurigelia kusokwana na abuna bono to tokote bachi connection korende ndiyo kote makubwato umuntu okoboko tutepa abantu mbara bahange no nyenkuru seno usaba sani bategete obokonye ko buna samangana yega yemeremo kuborokereria mangana yebiasara okakirite ngaye nkwanya kurugwanjiririe so konyoranga oko ana nalibaga opportunity ko chia abasani kwanza ose family members aruno ki ya ewa penia subu ngobwane ikisuli uno mwana nerete school ndete bano manyega so banga yari ngwete yakom uiteri mwana kusito ngena monyorete street abona ntetore example yame ocha turn out 2020 fukaranga na matangaka nje konyoro mwana oyo babo mwabo igrandi mata yaye nsitarwete injira mwe rose mwana ngo sobona watering kutsito lakini ngayuro igobona kisambu na ro kwangiringa umuntu na mwete ko konyo mutangani ari ku Kisi County minyi ekomu nara utwara kirangire ikyo atabanga bano ntintekete kura kora kintu cya sumuntu yotoko bayego so boyiro siki roje na sacrifice iri iri no mwana mindongo so minya bururu by the way school fees minyogati lakini naande na watiro yondoko boko na mwire school kwarare igonje dina no kutwara gendiki nano karengere divi asenkora na aron birivinga ngankonte tokonye muntu asinje gento gete asinje njo muntu onkwanya tari ngumunyari bari arecha kwa muntu kurigirirya amangana buke nyomba kutangata abandi geto mwana kurusito acha kwa muntu kondugira nyomba egere mokonye so nanje na kiki I think yo chikia changia nata banga tinde tukora gento kuba ya nje sina nyoro muntu disaviti ntata geto konye na wono kwa nandi na raina ni chiwilcha sanu skuli ya Facebook yane abakorra I always ngubeka ni post chiri I believe in to kita yo nyibeke mensanya so kerongo kwanya abantu chiwilcha mostly ngubeke announcement ya WhatsApp group ateba umuntu buna narege ga utegete gokonywa ateba ubwate condition igane nimba chiwilcha ose sano nteto kwenana so kero umuntu ne chibicha batoma kero umuntu atumire chibicha narigire narra this is one yes eli muntu ntimu wete no anso kero narigire na magwate bono ngabono particulars na makuriply nga particulars cha nga particulars ya sabuto kana sabuto ekara kusapoti abana imuko mwana ra squisho gatera bya sana yana bangu mukwana se camera nande is very proud of me akoro ku speedix yokubugie saxophone kana kuma support 2015 abana imuko na kwa nacho kuma support nyakwe after nyakwe bridge ro kwanda uchimusoje teriza skuru utani uchimayari ko ngarema nakachina cho support abana abimuko nabakora shopping nakoraki so I always believe in doing what is right regardless nga yomuntu akuru of course twenzi no bate chinseito ngabona kwanda charity there is no orphanage in Kisi County my dear ntamaido nizo hotevi in Kisi County nona acha kirete bakabantu bande bagagerenje no mu machoge na obuye bugutarira chinse mu buneje wakwanire chi school go special schools na boigo mangana buna orphanage into what prisons ase abantu gutarira abantu ebikundi bune bigabya abantu abaiga okonyaranga kero chinga kichinyinge nigo batigire boka yes ubuye buko batarambra metekero omuhancho muri na bokonyaranga narorotanya kwikano nyasa abantu abaiga manye abantu abagane tiamagane ubuye buko batarira abantu bari yes I'm getting another last month to ngana gatembe TV. This is very TV to na roga ngana wara bugari. Kisi prison is ngere tukuri Valentine's Day. I think ya ringe February 14th. Nto ajite gari go taraba ndo wara prisons. Ebu konga tayebere. Ngana ringe chera. Moje tikonda. Na ruarite. Yeso taringe chera.
ina ringi ninjara monde tere ndagira yesu taringi chera ari gukwananga kirimo gukorera abantu bari bamini banya ninje mwakorera. That is why like yani time tinjenga kine buri twenwe yarano nyuma ndaranza nakorengera limangana ndonsi okonyora nganjira bongo kana waninka nimanyire bongo kana ne chiro kabusego kuruna kuru 2016 kurumaiga tamo ndimata kabase kane kana bongo kali chuna makubulinga mbura sometimes ina gachire chiro na gago mugonchoroiga nama na kutenga kungorera indasi gioka onjare gwage dorigere tibuna abantu bago kole biashara na ikubune na gachi buna makati abantu barali bonzi pi ama yo kora suru ngine samuse chitumbe endo nabuli okabiro uri muno samusanjira bwe chirosi chitumbe endo akali chibale nato mumroyo mo chibale chonspi yatoterenga chabo gosimyeine mine chitwakora nire ayo okabire naye chia omcha mine chi nama ko so tiri next ama ndachale maonzi pi ya umurendo nama na so kintu birisikaliga date banga asabanta aba arigega abanyara ita ikomi bali njalimbi wetira ikomi tikabose bakoreki banyore taringa no kobanga usina ari oranga usinga okoba siasa usiki bankunyoranga ninje na gachirega enjari ndite nkumitinga okonga akandasi bokaiga mbeke mu so kero okora abantu abaiga ikine kiesa tebetena na ringe njara monget muka like I was angry wana tikire benga monget muka ngenda hagera yona amangana machiko njengo fulfill yes do you believe ngebinte bingo chibrevera na kero umuntu konyoronga no bwato koboko koena 100% no doubt ina koena na we receive etangi none kere etangi umupasta naro rafiki anatana ko Dominic Ongiri pastor Dominic Ongiri ndirarandite samoni kitipaka nana kara sta sakurandi ngakora gutendeka na guri kono ngamatenga pastor kwa kwandi ndige ken atetenge etangi kere gwata mache osieke okira mache ngabona mache atikakiririo kaigo mwaka mache ali awichoro babo sume batitangire bijani liko na kuigora ya soki yego macha mangawas macha wana kanyora refresh rioka na kiyogo tebirunga macha gotirimbuka tago koreta muchana yes wono abantu marikonyora banya sa sindi wata besa tate getiko konya no ane jirani yaye tate getiko konya na nyoro muntu like otegete tu omuntu rubuka yaro nekero bya bolirende nekero biboleterende kero biborete you know ndiro konya ro bwato kugania kugusira umuntu wana ngotebi the best time yo konya umuntu nekero konya umuntu abiye kwanza ko wata boko taringa tena tango tu ngobe there tamu asike songi kurukunga not selfish there is a time yo umuntu we prioritize abantu ku people pleaser twasiko people pleaser twasiko umuntu ko abantu kabe god pleaser kero ko people pleaser wo tikana na ko ragero chiko ko wara muntu ndagera gukwa ngande to kamo goke so kera basi akero nditi obate muntu batideni ya muntu tubatideni ya muntu okuru kuturukuru ko banga sijinde nga nchichoreti ngo itore okuru asinge njofire tinga ki umuntu nabata bakongo bonga kombwa como gosene gosimo motero yamo tego chikonkora mo motaka that is it but was ko people pleaser always kora kili kunyara kora tubatideni ya muntu nekero to kurigiria mangana buna bono amangana yo brai nainde nekyo kunyara kwenekia amangana tukukwanira enchire rio konyora ngibintu bya chenchiri kwanyara ngakiro kinene goko bomo kongo turi gutaka amangana changes nekyo oko cope situation konyora ngibintu bya honchoriri tagekende onsi you expect anything musemo ndo kusema sige songo nga it's only a fool who doesn't change his mind nande unakutetwa be frustrated eso bumogo refuse changes changes kero chigo cha refuse konyora bwa stress rioka so the best thing umuntu okora no accept change kero chigocha kero changes chiachire ko blend in bwango so na change unabona example yanda tebe kadibe nkara ya chitera bateba kadibe nkora ya renge umuntu nabako bato biko seri rioka iko omenya rioke weekend ma atari ko record kadibe kama ko batebanga umuntu 24 hours ukikoti oro changes une example we can immediately also imega ki changes chiachire chikotebaiga we ko blend na chirocho otherwise you refuse change you konyoranga frustration ichira echiragwite yeah na ase egatia manganande amange gotigara ko competent umete nabo konyoranga nabo bwate ngorengia kote more gokora emirimo gose wate birenga nigotagete njira yawe rongiane lakini kwanyoranga turi kuikira ebirengo biribiganiria se mirimo yo gokora
but you know as long as you are breathing, you can always try another day. As long as you are moyo, there is hope. As long as you are alive, ukwigena ngoro guichore ukuna kwayana. So ibintu birote tubikirana rero ngatubikirana ti mambira ndi ndorori ogaraki nandi ugochaka gotema nandi gotimi ndinga karora rero tikirani yentu kwate tukanyora rero lazima ukirani rero nana bagotema ufeli abantu abanga actually so mu bakora ibintu byo gukumi n'abantu bachage to kora ibintu baga mbekirani te marenga ali aba nane sachindo no step ticket achage te akatengu kandi karango kirigo rogali akawa nando boka ibwo goteba sigetabu ya Proverbs I think 24:16 yes atabanga omonya no buronge nawa for the righteous man fall 7 times na umara 7 igakoimuka naende so marenga rero turanyikira ni gagu gwatemo kwagwa umuka nande tema yes asinze moyende ayebuno monya nyimbo ngutwarole stress na ndonyo ekero yaguchire how do you handle it ekero okonyoranga amangana hospia a crime no okonyora nini mogo koberu amangana mwabire omugose no actually natari go crime sa ikioka kila mwanya banza mate stress otatiga bono ino okonyora situation ino na ndina bokonyoranga no nyene kero buna bono otatige kero go guseto tevenseme yago konyorore ngabanya nyimbo na mange bagwetera amangana buna yegechinga kibune chiga chokorobekana konyora ebintu ebinge byabeire mwarorera baina wenzenu wakiwa wana chiwa majera konyora ngo muntu obutoiro akabuko ebintu byakorekanire ebibe ino muri gweka mwatwara kiro kende ng'ebirengerero byababere binge kiro muntu mete na trend ya speciality yao kora bayori gore bunuri ganori trend kwendwa chinza chinyinge cyokore mirimo asenge nzuza jina bakora anyore ngenge kiriye chukura otekero ko report ya amatokeo mpaka lima bane bare field yari batari gusuka so kiro muntu na trend ya egeti keriare ari asabe kira kore gasi ase gesongo bakanyora kanga field no trend ya field yage ye speciality yao so sina bare trend kwandro such kind of issues lakini when it comes to stress no sako gugu abakonyoranga ki every department ni bata abantu bako tera stress chabo abantu mbari bona romo ndu ita kusina abana baye nerageita onde naro gukora kintu kituguchya abakonyoranga ngo affectira basigari ko affectira nabana inchaba kawaida so it is a matter of kiro monta make choice yana ki rekale sibinte binetera ngwetera bona iga taribasi iketera basigari boka na nabana inchaba ngwetera bali bintu biko bamnyoke is a matter of umuntu komekia amamuzi yana ningetere bintu byonsi pi abono nya sago chirema na bongo bekanya saya mutu imetenga mambia mbochi bokibya ngora ratera rero mambite ko bona rero ogatero kunkore ngina kuturachie ugukorera kurinde akiro konyoro umuntu arigetie papasi ya yasobugima umuntu naro konyora ngabuna hakinire okonyora ngana borotu turamanya ikiringa kyahongire ingentu kyobonta gukora sobugimo wega kore mirimo ose ebintu byonse mbiri ko work out na kyo umuntu akonyara ko identify igentu keria bonta gukora kerto cha kishona tabana you keep going to some direction ugochaka kwenda uche direction igiti because muntu yo gocha gochorere gento gukora emyaka nere wika kero kina buri abanyara bakubegete yachika buri mwakora ninde basukire guchimuino ikira wano nite kire nayo make choice yawo so muntu yo gochorera tinata banga you keep going to some direction anata banga gochaka gukora ibintu gite biri ugete ibintu kire nkora yawe yanjite inje bu business tiko gunda so bugimobo uso gochaka gukora no business yankora yage tanjiti akalo siaka sinini kwa give it up watikire lakini kora kintu kire yago chandengo ochaka koni bintu biri enkora yage tanjiti to bati passion na biro business utabati umunguso asike gusi no kwanyora sare enkego wanjira gukwa moyo lakini zo kora bintu biri bintu kire enkora yago yanjite muna no sare enke okotabanga ni yo kaya mambira bango chako koreke bisheke mambira bango chako koreke bisheke one purpose yago anyora wikochaka kora bintu gete wantu ndubekeni nema yago tubekeni yane na marate bari na nyasana bate mirobiri miya story lakini mirobiri yite bwekaini so ogentu keringo kora tonso gonkobi ngabono na ndaga okora iyo sine biashara gusine bi kahaya gusinga bono tigane njende nchake okobanya gete na bya okora make sure ogentu keringo kora ngibo no bato mu nsoro enkora yago chasikire ngabono iga gusuko kora biashara bibwate high risk bono bingura kora bya kahaya igana bikugwa
okonyora omonto agochanga bona there is a friend ochitokwana nde kanisa agantebia yari gose 2021 agantebia ping'aki ng'e gari ng'io karia uri guchimagenje kata wasu n'omusani wani nabaterenze si gari ejo kwanza era nande namwakanite sinto gochinere kanisa akego saa 10 atata korera ya bere saa 11 tarugwa kasimi guchikumwagira simu atanga enanyora akabakonga keigo ngo chikumwagira ngo boli street na umonto watu mang'aye gari yawo kwegure yani lakini asinge njumbate omusori kuru asenga koronge ne bya sana ndakora wanje twakora gari tukanyemuki ngabwate procedure byane ni insurance ngora ngachanga kanwe gari lakini sikobanga tuwa tumo muso ogokomo yawo immediately ewa ndochinga mbaraiga bateme wagendete wakirio gikiuma ekero Mary Nyaboke tiwatinga ki moka anaki rera akobokera ndoche ebura abantu bakawaida abutirwe nakoboka crispy agotebanga agotebanga nigo you are a true definition of from rags to riches na James Mukaya agotebanga mataraye no muntu omuya sana lakini hakuna vile tutapigia hata njerete yobara wakire chikura ngonyare ku resign kura sekero kura temere meli obwate ochogo sabachikura agotenga abande tora unemployed bwana tokonyara gutiko bonya nyimbo ochiko bole chikura nakwane kende taganiga usokotega rendo nateba yes njira teba namba ya mwana nakubwata platform andonzi ntebenga bono njintegete mochi mumbwate sie mochi mokoreki so tindi kwenda direction you ajire asinge njune kilipumbe tase wole yanera reki nabigete goro ekine kilipumbe abantu bakwana boka talinje just yonkwanete andi jispichana stana otanga nteto choko tenamo mochi mumbwate si njige ndonga tabanekega abantu bande bonse bakorera ebintu ebari ngechigasi bakaruwa bakaswa chigasi bakasobora yobo otro montera kinga mwana no watega asinga bona oyu gatabatigate nene njira bonko mweyana iga gotebanga aya askari tikasiasa cha sympathy sabachikura hakuna mambo ya sympathy gaiga sikyo maide indonga tabenga ngamangana sympathy ngayekuru kera bana nje bakatabanga matara koraiga koraiga njira chiri ndaba sympathy ngante to mochi mumbanzi kurwa sinje sympathy namba ibere njoma na watabiga oyo murigiriro yo likaga bugo jitinda bate ikonda ndonsi PS platform ende yonsi nare gweto kuna ko campaign licintara kuana ndara tayanga ndete to mumbwati jitinda bate ikonda nte bate gaganye ringo cho kuana ama gocha kumburi swali lio na boigo John Nyakunda gotebanga askari rafiki siasa ya kamera to tema hakuna kura za Huruma 2027 mujando to yanyi tumwe shida na monto Huruma teo monta igo bana ngane chikurugo chikobori na Mary Nyaboka gotebanga na igwete chiwili cha achiri akoenana osichiri akoenana ni chia ngumbu tebia abantu boigo iri no mujando no rancho ni chia ngumbu sikicha washinyara kwareta ona njira ta basicharu nyari kuchibeka mona kwa aba echina chibane chia ngumbu ya mada bento karo ra Mary Nyaboka ni medhino ligereti na chibane chia ngumbu na chibane chia pia tanamu ichichikira abantu baitu bakemera that is okay jikine kitari is the purpose yana abantu bakemera boko kwa no nakota bina na abantu na bana buna reko kwanya imiko kuchike kirasi asina nyoru muntari need okwena nande turi kwana nango ko ba sometimes umusara nturi sana wikankira abantu buna abumu umuswati ya tidina musoro umuswati krosono mu sono munyaroko maka sono mu ngino manane wikukira abantu buna ubangumbu babata basabenga kinkonye bintebi ngira abantu baito that is the purpose and then chengo teba ewa mbia mono sana nkero kene nyoko bwata maiga otomere abantu bao goseno nyabasani erinde tunyare ko sieka omurobere bitkoria rero amaiga na meta basani bwata na bange ogosinyo otatiga kero otarakora jack ngwanyara gukwanira chi tournament timanyanga chi tournament ide chake okobeka tournament na chake okobeka 2013 kabike tournament yentanga na 2013 yaringe yabana be street nekerengangire Gusi Stadium inanyi bigete tournament yeye ko taka kuchincho bugima akukwana abana balina bugimo muntu yobate deni yawo muntu yo expecting iskari ngabate deni yawo ngono nditacha achikonge berali ngata mukwana abana abo wetere tournament yeye ngama ko gana ngansko bigete tournament kasinjina ro chingari sinkinerete okugani ngororo ko koreta aba nenchiange amana aba murange mbako so bolebi ngaso weka 2014 December sito 2015 2016 2017 2018 2019 ngaruka ko weka singi njora kana na ko rotero ko mambia mbukibia kwa lenge na linko launch album ya na December hiyo so ngata bango cha ko weka 2020
2020 covid ikaswa 2021 still covid twaringe serikali kanita abantu mbasikorobekana kireka 2023 kamara kubekana na tournament yende gari kemera wana ku 2024 project chinga chikasoima bona choko sira mono kubwa bana nakasirire previously that is why we don't have abantu abo banga bakurikanga siasa even tunakora for the last more than 2013 mpaka wana idini yakerenga that is it 12 years Yes. 12 years even tunakora for the last 12 years chibiche cyane uri Facebook yana bwo kiroro myake yonse nango kora tournament icho yachenene December konyoranga boke bagongo babori December konyoranga abana banafunzi abange bariske yolde yentambe na December konyoranga mbiyo beka abantu ryo ondoche getri ko rumo piro beka rukurani nakabekira rukurani mutinyo mugima nali abantu aba busy mupiro iga ano baba muraboka unabona 20 tournament nabeka ya 2018 na uchimaya mpaka 2023 nabeka yo December 2023 paka yabanyaruka nyarengo actually mpaka jabete covered na Gatembe so bari YouTube ya Gatembe na wakanyaroro abanyaruka abana nabasai abana bamura mbe mono sana ama iga kwaringe kwana na gocha abantu Tanzania abango gushingo gutumira ngogotiga lakini sindu mbare orabalika I think abantu muri bandikira nga tokwani kuruwawo maybe nabo kada kware siginjo yes na boko batero osinyugo ngo kwani because imbata wasana banga bane mbarura atikisiko bate bana nkinja tangwaneria there's a friend of mine ndikere message ante bina askara fiku konkwani kuru Gatembe kuru Gatembe TV asinginjo nga ndochinga ngo sora abu ase TV agora ku Fred Kianga okuruma ore mache ngumbu ndikere mission tenga mukwani so Fred mama yawa ikire murogoro kwe kiongo Vincent Mataya guru kemera gari uyuga tenegero kwe yakupeti osino mwako gocha dimete ahidi no mwako gocha nante abimukwani umuru yuguru ku Crispika aburi kawe that is a good friend of mine ngumukwani ari mwanafunzi ali Masinde Muriro University n'abantu abanga antanya rugwa national nyasato there is a lot of people ndo jabandi great message gega ndo jenga njago soma bonzi pigona yojinza kirase kwera lakini tete mumanyiga otramo nimbanjite tingitiko somalite no mwenzi ndo ndataso kondra we James Mtetezi na korori abantu amatero tufuati amate kurukabona bona ngo charende yes after na kuraba sandi wesko ukwani my mama kurukwa Joyce ukwani my dad ukwani my wife no arigirete nyombo na to kwana iga so I just want to appreciate n'abantu bonse bakimera regardless ya mangana mangiga mbya mona singi jo wanjani mwa ngoro kirike to komirana tenya sawa sin yeah mbia mono kigima ndo chinga Charles Sangara nera utango kurwa bosongo chi marigiti magete plaza no ari mbiyo muroberio na aboigo ndo chinga abari bakuru kuba Silvia Nyamoya ndo che Antovina kurukyombu nere no ari ime yo muroberio bari bonsi bagendete gosanga anentwe asimambia bono Samuel Oyunge nimbate oyugo koroka Duke Tinega na Boigo Stephen Ogeko Bigman Bazu Brian Saboke na bonsi bari bakendete kurika ujumbe cyabo kose bari babere bagusanga nainche kurutwa gachagete gwikabonekero to gucigokora igumwancho murigereria gwikira bono no kugenda ase omutimuko nayo ragenda ase omutimuko ikiagera into bono twakorera murobirega gwetwani kero twarengenere askari rafiki timanyanga engane yamo ase abanyanyimbo ekerengereri kiao oranyare gusanga igoro yenchira abanyanyimbo bakororwa like abanyanyimbo bakororwa getira konyora askari rafiki like umunyanyimbo arabo musani w'umuntu no like yo igento nada kerto cha kesho bara kingwirora umanenje naro turigitegas bia mono so kero umanenje kurigitegas umuntu kurigitegas no likirega no disrespect company ya Gatembe ete kirosi ko umuntu uri kurigitegas umanyenga wenero boss yawo umwa masikanya takero kwego Kina nyago teso asabanyimbo libwete kusi tutige ko abanyanyimbo umancho murigerere tutige ko abanyanyimbo ya
Mbia mona sana kurendekera tuguchigokora au gotera kwa engororoko gotanga mambia mboki ebuya okwaye askari rafiki gose Jack Matara nekero turachigokora anogotero uyu okwo Matundra Wilfred na Villa Kariri na wabiri bakombatesia wikira bono ekero tuguchigokora kurende nigo turaganie tunyare kunyara gotero ku nekero tuguchigokora umurubiri wega mbia mona sana enginjo kwagenderera kuba umwigeno me yagetembe